pre važnog sastanka. Stani, diši, dubok udah svetla, izdahom oslobađaš strahove, nesigurnosti, pritisak, distrakcije, udah svetla i izdah nepotrebnog. Sastanak je počeo. Osjećaš kako čvrsto stojiš na zemlji. Celim stopalom si oslonjen na zemlju. Oslonjena si sa oba stopala. Na majku zemlju koja te ispunjava znanjem, iskustvom i blagoslovom da kažeš ono što treba onima kojima treba, na način koji vodi do najvećeg dobra za sve. Dlanovi su ti mirni. Osjećaš snagu u svom telu. Tvoje disanje odaje tvoj mir. Udah svetla i izdah nesigurnosti. Spreman si, spremna si. Unesi ovu energiju snage i mira sa sobom na predstojeći sastanak. Sada otvori oči, ispravi leđa. Ti si već sve. Neka tako bude i tako jeste. Srećna.